Ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Rwanda Official, nkuko twabibemereye ko tugomba kubagezaho ukuri kubikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo, cyane cyane ku mirwano cyangwa se ku bwicanyi bukomeje kubera muri iki gihugu. Turagarutse kugira ngo tubashe kubagezaho uburyo ibintu bihagaze hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Mbere ya byose mbanje gushimira abantu mukomeje kubana natwe kandi mukabitwereka mukatugaragariza urukundo, ari abari ku mugabane wa Amerika turabashuhuje, abari ku mugabane wa Aziya ni Burayi hose, abari ku mugabane wa Afrika, ariko by'umwihariko abantu badukurikiye bari mu gihugu cya Kongo mboniyeho no kubihanganisha. Ngira ngo impamvu mpereye hariya muri Kongo, abantu baho baradukunda cyane kandi barabitwereka yaba mu buryo bwo gukora like, uburyo bwo gusharinga, uburyo bwa comment. Ibi byose dukomeje kugera tubibona kandi bakabikora mu buryo bukomeye cyane, kuko hariya ari ikibazo gikomeye cyane. Kubona network ni ikibazo, ikindi kandi rwose baritanga. Tubone no kwihanganisha rero abanyekongo bose muri rusange bakomeje guhura n'ibibazo by'intambara, ibizazane by'ubwicanyi, cyane ko noneho tubazaniye amakuru akomeye cyane, ni amakuru udakwiye gucikwa. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo rwose gukanda kuri like ndetse no gukanda kuri subscribe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo wakanze kuri subscribe, ubutumwa cyangwa se message irakubwira ngo amakuru yamaze kuhagera. Ku bantu tubana ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, bimwe tugiye kuganiraho by'ubwicanyi bukomeye cyane biri kubera hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ku rubuga rwacu byamaze kugeraho, abantu bamaze kubibona. Ni ubwicanyi bukomeye cyane, ari niyo mpamvu mbwira abantu rwose ngo kwiyunga natwe cyangwa se kuba natwe ku rubuga rwa WhatsApp ni byiza cyane. Ubwo abantu baze kutwandikira, nimero yacu ni ya yindi, ni 078 38 9 9 aho ngaho rwose uratwandikira tukabasha kuba twaguhuza cyangwa se twagushyira kumwe n'abandi, aho uzajya ubona byinshi bijyanye n'amashusho ndetse n'amafoto y'urugamba. Ntago turi butinde, ariko by'umwihariko intambara yo yamaze gufata indi ntera. Tumaze iminsi tubabwira yuko noneho intambara itaratangira, ariko bamwe wenda ntago babyumva neza. Ubu ngubu inyeshyamba z'umutwe wa M23 zamaze gufata abasirikare benshi zibavana mu mujyi wa Goma ziberekeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho ubwicanyi buri kuba. Mu mpera z'iki cyumweru gishize ubwicanyi buba hari i Bukavu, hari imyigaragambyo ikomeye cyane. Iyi myigaragambyo ni y'abaturage b'abanyekongo bari gusaba yuko ingabo za Kongo zahagarika ubwicanyi ziri gukorera abaturage. Ngira ngo ahangaha turaza no kugaruka ku ijambo rikomeye cyane umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyepfo cyangwa se guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo, uwo bita Jacques Polusi. Uyu nguyu yaje gutangaza ikintu gikomeye cyane nyuma y'uko abaturage bari bakomeje kugaragaza yuko bamaganye ubwicanyi bari gukorerwa. Ubu ngubu bari gusaba batakamba bavuga bati M23 igeze hehe, iri hehe ngo ize idukize. Kugera aho abaturage bavuga bati rero cyangwa se biyamaza ikitwa ko ari inyeshyamba, ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu twababwiye cyo ni uko intambara itari yatangira. Mu biganiro bikomeje kubera hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ni ibiganiro bigamije kurebera hamwe uburyo intambara yo muri iki gihugu cya Kongo yahagarara, bitewe nuko hari kugaragara ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma noneho aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba kibasirwa n'intambara ikomeye cyane. Mu nama nyirizina iherutse kubera hariya muri Tanzania, hari abakuru b'ibihugu batagaragaye muri iyi nama. Niyo mpamvu bangira ngo mbabwire ko ibintu bitoroshye, ibintu bikomeye, ibintu biremereye. Muri iyi nama yabereye hariya muri Tanzania yagaragayemo abakuru b'ibihugu batandukanye, ariko nyirizina umuzi w'ikibazo ntabwo wabashije kugaragara neza. Twabonye perezida wa Angola João Lourenço atitabiriye iyi nama, asanzwe ari umuhuza w'u Rwanda ko mu bibazo bafitanye. Ni igihugu cy'ikinyamuryango cya SADC iri gutegura ikintu gikomeye cyane ahangaha muri iki gihugu cya Kongo. Ubu ngubu noneho abarundi n'ingabo za Afurika y'Epfo n'ingabo za Tanzania
abarundi baravuga ngo ni ukurungika, ariko muri Kivu y'Amajyepfo hari koherezwa imbaraga nyinshi, hari koherezwa intwaro ziremereye, intwaro zitigeze zifashishwa cyangwa se ubushobozi bw'intwaro butigeze bugaragara mu mirwano yabereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, buri kugaragara hariya muri Kivu y'Amajyepfo. M23 ikimara kumenya ndetse no kumva ubwo bwicanyi, yatangiye kudeployinga ingabo nyinshi nyuma yo kwinjira hariya cyangwa se gufata muri teritwari ya Karehe. Ngira ngo mwarabibonye ko mu mujyi wa Goma bari gushyiraho ubuyobozi. Gushyiraho ubuyobozi ni uburyo bwo kurinda ndetse no gutanga umutekano usesuye ku baturage bari muri uyu mujyi. Ikintu twavuga yuko ari ikintu kizafasha cyane M23 gukominikana cyangwa se kubana n'abaturage. Ibi bikorwa byose M23 iri gukora ndetse no gusekitiriza cyangwa se gusekiritiza cyangwa se gutanga umutekano ku baturage, nibyo bizatuma abaturage babiyumvamo, nibyo bakomeje gukora n'ahanga muri Kivu y'Amajyepfo. Abarundi ubu ngubu basa nkaho baryamiye amajanja, ariko ntabwo bari bagaragaza icyo twakita imbaraga kwinjira mu rugamba ku buryo bweruye, mu gihe ingabo za Afurika y'Epfo nazo ziri muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. M23 yamaze kuhagera kwinjira muri Karehe, ubu ngubu yamaze kugera mu birometero 5 hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ahangaha Kavumu twabonye ko hari ibikoresho bihambaye, hashyizwe indege za kajugujugu. Bivuze iki rero? Bivuze ko mu gihe M23 yarangara gatoya, hashobora kubaho igitero gitunguye, nubwo nayo gutungurwa bisa nkaho bigoye cyane. Gutungurwa kwa M23 bisa nkaho bigoye cyane dukurikije ubunararibonye cyangwa se uburyo nabo bazi neza ko abo bahanganye bafite intwaro cyangwa se bafite ibikoresho bihambaye. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bifite uburakari bw'iby'ingabo zabo zakorewe ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo mwarabibonye imirambo yacyuwe. M23 yemeye ko ingabo za Afurika y'Epfo n'ingabo za Tanzania na Malawi bafata imirambo yabo bakabacyura. M23 ikomeje kugaragaza ikintu gikomeye cyane ndetse no kugaragariza isi yose, kuko abarwanyi bose M23 yafashe ingabo z'igisirikare cya Kongo. Ubu ngubu nta numwe ufunze, nta numwe yafashe ngo ibagirire nabi, bose yarabafashije bahuza ihita bajyana mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Abangaba ni ingabo z'uyu mutwe. Kugeza kuri ubu ngubu M23 ingabo n'ibikoresho irabifite ku buryo buhagije. Niyo mpamvu noneho tuvuga ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Abo basirikare bose bari hariya Igoma bamanitse intwaro bafashwe, bari gutozwa. Bamwe bakomeretse bakajyanwa mu bitaro, barimo barasurwa. Aba bose M23 ivuga yuko ari abanyekongo. Ntabwo izi nyeshyamba zivuga ko zishaka kumena amaraso y'abanyekongo, ntabwo zishaka kugaragaza yuko cyangwa se ntabwo ziri gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Barabwira bati twebwe turi abanyekongo, byo duharanira ni uburenganzira bw'abanyekongo bagenzi bacu, ahubwo icyo tugomba gukora ni kimwe, ni uguhuza imbaraga no guhuza ibitekerezo. Izi nyeshyamba zamaze kwitwa ko ari umutwe w'iterabwoba, na cyane cyane ko mu nama yabereye hariya muri Tanzania, inama yanzuyemo ko hagomba kubaho ibiganiro hagati ya leta ndetse n'ubuyobozi bw'umutwe w'inyeshyamba za M23. Buriya niba bavuga ngo hakenewe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba za M23, ntabwo ari ukwicarana na General Makenga gusa cyangwa se kwicarana na Lieutenant Colonel Ngoma n'abandi bayobozi b'uyu mutwe. Mu buryo bwa politike bivuga ko Gisekedi n'uwo bita Colonel Nanga, ubundi kuba ibi bihugu byinshi bikomeje gusaba M23 gusubira inyuma, nubwo batagaragazaho izi nyeshyamba ziva mu mujyi wa Goma ngo zijye. Twabonye ibihugu byinshi bikomeye ku isi birimo Leta Zunze za Amerika, Abafaransa, Abongereza ndetse n'ibindi bihugu bavuga bati iki kibazo gikwiye cyangwa se kigomba kubonerwa umuti, ariko umuti ni uko M23 yahagarika imirwano ikava ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane mu bice yamaze gufata, ikava ahangaha mu mujyi wa Goma
ibice M23 ititeguye kurekura kugeza n'ubu ngubu, ntabwo yiteguye kubirekura, ahubwo izi nyeshyamba zo zikomeje kugaragaza ko ziteguye no gufata cyangwa se kwigarurira ibindi bice zitari zafata. Cyane cyane ko abaturage bakomeje guhamagara bati mugeze hehe, ibikorwa bigeze byo gutabara abaturage, ese byifashe bite ko hano turi kwicwa? Uyu mutwe rero wiyemeje kwitanga ndetse no kubohora abaturage bose bakomeje kurengana. Ikindi, Afurika y'Epfo ibyo ishaka gukora ahangaha muri iki gihugu cya Kongo ni ikintu bita intambara ishingiye ku bukungu. Ibi bice byose biri kuberamo intambara ni ibice bikungaye ku mutungo kamere. Kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa, ubundi no kuba Tanzania yaritabiye bino biganiro ni ukubera yuko ariho ibiganiro byabereye cyangwa se aribo bakiriye inama. Ariko turebye SADC ntabwo yigeze ivuga yuko igiye gukura ingabo zayo muri iki gihugu cya Kongo, ariko SADC yavuze yuko igiye ibihugu bya SADC byavuze ko umuti ari ukuganira, kandi tuzi yuko SADC ifite ingabo muri iki gihugu cya Kongo. Ntabwo bazicyuye, ahubwo bacyuye abapfiriye ku rugamba. Kugeza kuri ubu ngubu bafite icyo bita uburakari buvuga ko bashaka kwihimura, barashaka kwihimura cyangwa se tuvuga ko bashaka kwihorera ku basirikare baba baguye hariya muri kiriya gihugu. Kwihorera nta kundi. Afurika y'Epfo murabizi ko yafashe intwaro itigeze yohereza muri Kivu y'Amajyaruguru, izohereza kujya kurinda Kivu y'Amajyepfo, harimo indege z'intambara. Ni ubwa mbere Afurika y'Epfo yari yohereje indege z'intambara muri iki gihugu cya Kongo. Ibihugu nka Tanzania twabonye ibisasu biremereye cyane cyangwa se ibimodoka by'intambara byoherejwe nyuma y'uko uyu mujyi wa Goma ufashwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ingabo za SADC ziracyari ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo zigeze zitaha, kuko n'ubu buryo Perezida wa Angola ni Perezida wa Malawi, Perezida wa Malawi yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zigiye kuva ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse na Afurika y'Epfo bakavuga bati tugomba gukura ingabo zacu. Twabonye abatavuganwa n'ubutegetsi bwa Ramaphosa bavuga bati ingabo z'u Rwanda zimaze ingabo za Afurika y'Epfo. Mu burakari bukomeye cyane nyuma yo kuganira kwa Perezida Ramaphosa ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, abo batavuganwa n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bakomeje kugaragaza yuko bahangayikishijwe cyane no kuba u Rwanda rushobora kwinjira mu ntambara n'igihugu cya Afurika y'Epfo, ariko none biturutse muri iki gihugu cya Kongo. Aho ndetse bamwe banavugaga bati ntabwo Afurika y'Epfo ifite ubushobozi bwo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, ibyo bita kogeza, bavuga bati rwose ingabo zacu zive ku butaka bwa Kongo kuko zikomeje kwicwa n'ingabo z'u Rwanda. Ahangaha Abanyafurika y'Epfo bakomeje kurakazwa ndetse no kubabazwa n'ingabo zabo zikomeje gupfa umusubirizo zipfira ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Niyo mpamvu Perezida Ramaphosa atigeze yitabiriye inama, kuko mu burakari Afurika y'Epfo yagize ni ukuba u Rwanda rwaragaragaje ko rudatinya Afurika y'Epfo, bakavuga bati mu ntambara yategurwa iyo ari yo yose dushobora guhangana cyangwa se kwirwana. Uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi uvuga yuko u Rwanda rwamuteye yanze guhura na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame imboni nkubone amaso ku maso, ni nako Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yanze guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ngo barebane amaso ku maso. Aba ni abaperezida bafatanyije ikibazo. Nanone Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa ntabwo yifuzaga kurebana na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame amaso ku maso. Perezida wa Angola João Lourenço
ntabwo yitabiriye ibi biganiro kuko yakoze akazi kenshi gashoboka ahuza u Rwanda na Kongo mu buryo bwose bushoboka kugira ngo arebe yuko ibihugu byabasha guhuza ndetse n'intambara ikarangira. Kurangira kw'iyi ntambara nuko u Rwanda ruvuga ruti dufite inyeshyamba, hari inyeshyamba zirwanya u Rwanda zishyigikiwe na Kongo, umutwe w'inyeshyamba za FDL uri ku butaka bwa Kongo kandi bikora n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Umutego ukomeye cyane waje kubaho mu guhuza k'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu Ramaphosa ni perezida wa Angola João Lourenço. M23 ikimara gusaba yuko perezida wa Angola yahuza Kongo na M23 n'u Rwanda rurimo, leta ya Kongo yahise ivuga iti noneho abayobozi ba FDL nabo nibandike basaba kuganira na leta y'u Rwanda. Mu gihe u Rwanda ruzagana n'inyeshyamba z'umutwe wa FDL, kugeza kuri ubu ngubu iri mu gihugu cya Kongo barakorana nk'igisirikare. None u Rwanda nirwemera kuganira na FDL, nako tuzemera kuganira n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Mu gihe u Rwanda ruvuga ruti ntabwo twakicarana n'abagize uruhare mu kwica abaturage muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, nanone Kongo iravuga iti ntabwo twakicarana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 utabaho ufashwa n'u Rwanda. Aho ngaho niho haje kubamo ikibazo gikomeye cyane. Perezida wa Angola Lourenço abona yuko ibintu bimurenze, nta kindi kintu azakora, agerageza guhuza aba bakuru b'ibihugu byombi. Ibi ntabwo byigeze bishoboka, mu gihe M23 yo yifuza ibiganiro bitaba ibyo, ikavuga ko izarwana kugera Kinshasa. Kugera Kinshasa kwa M23 ni ukujya gukuraho ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bwa perezida Félix Antoine Tshisekedi, kuko hakomeje kugaragara umwuka mubi w'intambara. Abaturage ba Kongo basa naho bamaze kuba ibyihebe bose, nta kintu batinya. Ngira ngo mwabonye hariya mu mujyi wa Kinshasa ibyo bakoze, bagatwika ambasade z'ibihugu byinshi bitandukanye, harimo y'u Rwanda, iya Uganda na Leta Zunze za Amerika. Nuvuga ngo abaturage bo ibyabo bakomeje gukora ni ibintu bigaragaza ko amazi yarenze inkombe. Igisirikare cya Kongo kugeza kuri ubu ngubu ntabwo ari igisirikare gifite umutekano cyangwa se gifite ubushobozi bwo kurwanya iyi ntambara. Uko byagenda kose n'iyi ntambara ishobora kuba yabaho yo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi ntambara abazayirwana ntabwo ari abanyekongo. Iyi ntambara abazayirwana ni Abarundi bari kuvuga bati mu gihe umutwe w'inyeshyamba za M23 waba ukomeje kurushaho gukataza ndetse no kwinjira mu bice byinshi byana muri Kivu y'Amajyepfo, bari gusatira umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Kandi hariya hari umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Hari impungenge z'uko kwihuza kwa M23 ndetse n'uyu mutwe w'Abarundi wa Red Tabara bazahita bafata umupaka uhuza u Burundi ndetse na Kongo. Kwinjira mu gihugu cy'u Burundi icyo gihe bizaba byoroshye cyane kuko M23 ni abayobozi cyangwa se n'umutwe utavuga rumwe n'u Burundi, kuko u Burundi buri kohereza ingabo nyinshi mu kuza kurwanya abarwanya umutwe w'inyeshyamba za M23. Kugeza ubu ngubu umutwe w'inyeshyamba za M23 umaze gukontorora cyangwa se kugenzura imipaka myinshi ihuza Kongo n'ibindi bihugu. M23 iragenzura umupaka uhuza u Rwanda na Kongo. M23 iragenzura umupaka uhuza Kongo ndetse n'Ubugande. Mu gihe izi nyeshyamba zaba zamaze gufata imipaka n'uhuza Kongo ndetse n'u Burundi, nta kindi kintu kizaba gisigaye. Nuvuga ngo balkanization ahangaha irashoboka cyane, kuko M23 ishobora no kubana ntigere Kinshasa, yamara gufata ibice byose yifuza, yarangiza ikahita ivuga iti noneho kwanza twebwe aka ni agace tugenzura, bagashinga leta yabo. Kuko ibi bihugu bikomeye
cyangwa se ibihugu bya SADC biri gufasha umutwe w'inyeshyamba biri gufasha Kongo kurwanya M23 keretse bibaye ngombwa ko M23 itafata umujyi wa Bukavu cyangwa se ngo ifate ikibuga cy'indege cya hariya Kavumu. Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi nibyo bihugu bifite ingabo z'umuryango w'uburyo mu majyepfo ya Afurika SADC. Mu gihe ibi bihugu bitakuyeyo ingabo zabyo, bigaragaza yuko gahunda y'intambara igihari, kandi tubonye gufata k'umujyi wa Goma SADC yohereje ingabo nyinshi ndetse n'ibikoresho. Tubonye mu nama yagombaga gukemura ibi bibazo kugira ngo abakuru b'ibihugu byose, kuko icyo ntekereza cyo ntabwo Perezida Tshisekedi kuba ataritabiriye iya nama imbone nkubone, ntabwo ari uko aba bakuru b'ibihugu batitabiriye inama batari babiziranyeho. Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo wagaragaje akababaro ndetse akavuga yuko yiteguye gukora ibishoboka byose mu guhorera abasirikare be baguye mu gihugu cya Kongo. Perezida w'igihugu cy'u Burundi, ingabo ze ziri muri iki gihugu mu buryo buzwi kandi buremewe, yatakaje abasirikare benshi. Abo bose ni abafite uburakari bw'iyi ntambara. Tanzania yo nubwo yagaragaje ko umuti w'ikibazo ari ibiganiro, ariko ku ruhande iri kumwe n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC, kuko n'ubundi yemeye kohereza ingabo muri iki gihugu cya Kongo, kuko Tanzania ni kimwe mu bihugu biri mu muryango wa SADC ndetse kikaba kiri no mu muryango w'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Kugira ngo hari wenda niyo mpamvu bavuze bati inama igomba kubera mu gihugu cya Tanzania, kuko Tanzania ni igihugu kiri muri SADC, kikaba no mu bihugu bigize EAC. Ngira ngo ntekereza ko wenda ari nayo mpamvu iyi nama yagiye hariya muri Tanzania, kubera ko iri hagati ibashe gusesengura ndetse no kureba umuzi ndetse n'umuti w'ikibazo nyirizina. Uru rugamba rugiye kuba rero mw'abantu, ni urugamba rukomeye cyane. Ngira ngo twahoze tuvuga tuti abantu bari ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, amashusho yamaze kugeraho. Ni ubwicanyi bukomeye cyane, ni ibintu bikorwa biteye ubwoba, ni ibikorwa buri muntu wese atashyigikira. Iyi ntambara iri kubera hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ni intambara imaze igihe kitari gitoya. Ngira ngo hariya mu mujyi wa Goma kuva habaye icyo twakwita gufatwa k'umujyi wa Goma, abarwanyi ba M23 bakomeje kugerageza kurinda uyu mujyi ndetse no kurinda ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bagerageza gushyiraho umutekano. Ariko nanone FARDC n'abambari bayo ntago barasezera burundu kuva muri uyu mujyi wa Goma, kuko twagiye tubona ibikorwa byinshi, ibyo twakwita ibitero shuma byagiye bigabwa muri ibi bice. Ibi bitero shuma nta kindi kintu bigamije, ni ukujya kwangiza cyangwa se kugaragaza ko no mu bice inyeshyamba zigenzura hakiri ibikorwa by'ubwicanyi kandi bagomba kubazwa. Niba MONUSCO iri muri iki gihugu cya Kongo, ubwicanyi bukaba bukomeje gukorerwa mu bice M23 igenzura, bahita bavuga ko ari inyeshyamba zibikora, cyane ko barazitwa, ntabwo uyu mutwe witwa ko ari leta cyangwa se guverinoma, ni umutwe w'iterabwoba. Bivuze iki rero? MONUSCO izagaragaza ko ubu bwicanyi bwose buri gukorwa n'ubundi ari inyeshyamba zibukora. Aba barwanyi batangiye gucyura impunzi, batangiye gufata abaturage, babakangurira gusura mu bikorwa byabo, cyane mu mujyi wa Goma. Hari inkambi zasenyutse kubera iyi mirwano, hari abahungiye mu bihugu by'ibituranyi na Kongo. Ariko ibi byose nta kindi kintu bigamije, nta kindi kintu kigiye kubaho, nicyo bita revolutions. Izi mpinduka rero zije mu gihe Kongo isa nkaho iri mu icuraburindi, kuko kugeza kuri ubu ngubu ntekereza ko Perezida Tshisekedi ntabwo ari gutekereza neza uburyo bwiza cyangwa se uburyo buboneye bwo gukemura iki kibazo. Kutaganira kwa Tshisekedi
na M23 bituruka ku kuba aba barwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 baramaze guhabwa ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ikindi, urukiko rukuru rwa gisirikare rwa hari Kinshasa rwamaze gukatira ibihano bikomeye cyangwa se bikakaye abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23. Babakatiye urwo gupfa. Ngira ngo mwabonye ko imitungo ya Nanga yafatiriwe mu minsi yashize. Kwicara kuri Perezida Kisekedi akaganira na Corneille Nanga, uyu wahoze ari uhagarariye ibikorwa bya komisiyo y'amatora hariya muri kiriya gihugu, ntago Perezida Kisekedi yemera kubikora kandi azi ko ari umunyabyaha. M23 kuri ubu ifite ikintu bita ibikoresho yamaze gufata mu ntambara yo gufata umujyi wa Goma. Twabonye ko gufata ikibuga cy'indege hafashwe n'indege y'intambara. Nubwo tutakemeza neza ko ko izi nyeshyamba zishobora kubenda ziri gukoresha iyi ndege ya Sukhoi 25 kugira ngo bazayikoreshe mu ntambara, mu gihe Afrika y'Epfo yabitangije ibikorwa by'intambara igakoresha zino ndege, na cyane ko ubushobozi n'ibikoresho by'intambara biri ku rwego rwo hejuru bitigeze byifashishwa ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu ngubu noneho biri gushyirwa hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bivuze ko intambara igiye kubera ahangaha muri iki gihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo ni intambara iremereye cyane. Umuntu wese ashobora kuvuga ati ni intambara ishobora kwangiza byinshi kandi ishobora kugira ingaruka cyane cyane ku baturage bagize iyi Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha rero i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kubera icyo bita imyigaragambyo ikomeye cyane. Nk'uko bitangazwa, abantu bitwaje intwaro bamwe bikekwa ko barimo abasirikare ndetse n'abazarendo mu ngabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibo bateye impagarara mu mpera z'iki cyumweru. Habaho ubwicanyi aho guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo uwitwa Jean-Jacques Paris, uyu nguyu uyoboye Kivu y'Amajyepfo, yatanze ubutumwa bwo guhumuriza abaturage avuga ati rwose ubu bwicanyi buragenda cyangwa se burarangira. Ariko none yaje guhakana amakuru avuga cyangwa se yemeza ko ubu bwicanyi buri gukorwa n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Aravuga ati ibi ngibi biba bigoye cyane bitewe nuko amabandi n'abitwaje intwaro babona icyuho. Ati ubu bwicanyi buri gukorwa ntabwo ari ingabo za Kongo ziri kubukora, buri gukorwa n'amabandi. Kandi twabonye ko iri tsinda abazarendo ni bamwe mu basirikare bari tayarinzi cyangwa se bari tayadi mu gisirikare cya Kongo, abirukanwe, ibisambo, ibirara. Abo bose nibo bibumbiye hamwe bakora itsinda ryiswe ngo n'abazarendo byo gukunda igihugu. Abangaba bafite intwaro, bafite imbunda, bafite amasasu, nibo ngo bakomeje gukora n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, ariko bakomeje guhungabanya umutekano, bakomeje guhutaza uwo wese. Ibikorwa by'ubusahuzi hariya n'ubujura bikomeje gufata indi ntera. Mu mpera z'iki cyumweru, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques nibwo yatanze ubutumwa avuga ati rwose abaturage mwihangane, rwose ibintu bigiye kujya mu buryo. Bamwe rero mu baturage bagaragaye rwose mu biro by'umutegetsi bari nigaragambya kubera ubugizi bwa nabi ndetse no gusahurirwa imitungo yabo byakozwe n'aba bazarendo n'ingabo za leta zari zihanganye n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nuvuga ngo ingabo za Kongo aho kurinda abaturage n'aba bazarendo, ubu ngubu noneho bakomeje kubiraramo. Abaturage babona yuko bamerewe nabi n'izi ngabo zakabaye zibarinda, bakarushaho gutaka bavuga bati turifuza ko M23 yaza n'ahangaha ikafata aho bigeze. Kugira ngo dufite umuvandimwe cyangwa se inshuti yacu uri hariya i Bukavu, mbone no kumusuhuza cyane, Chance Salven ndetse n'abandi
bakomeje kugenda batuba hafi cyane banatubwira uko ubuzima bwaho buhagaze. Bamwe bose baravugaga bati kugeza kuri ubu ngubu ibintu bimeze nabi rwose pe. Harimo bamwe bakomeza kutubwira bati aho bigeze kuri ubu ngubu turifuza yuko iki kibazo cyarangira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, yaba inzira ya diplomasi cyangwa se inzira ya politike, ariko iki kibazo kikarangira. Ndetse bamwe bakavuga bati tugize amahirwe M23 nanga ikafata nyuma yo gufata umujyi wa Goma. Ntago abaturage borohewe muri biriya bice byo muri Bukavu, ntago borohewe muri Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicaye barushijeho gukomeza kwiyongera. Kuva kwa gatandatu rero abantu bitwaje intwaro barashe amasasu mu kirere ndetse no mu mujyi wa Bukavu mbere yo kwinjira mu maduka, amasoko mato mato, ndetse bagasahura nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ibi byabereye mu bantu batuye hariya Bukavu ndetse banabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha i Kavumu hatangajwe abasivili bishwe barasiwe mu kabari, ndetse n'abantu bitwaje intwaro baje gusahura no kwambura abantu amafaranga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abagize societe civile basohoye itangazo rivuga ko ibi bikorwa muri rusange byiciwemo abantu barenga 9, kandi imibare hejuru ko ku munsi w'ejo byavuga ko ari abantu 15. Abantu 15 baguye muri ibi bikorwa by'ubwicanyi biremereye gutya, muri iyi myigaragambyo y'ibikorwa by'ubusahuzi. Radio zikomeye zabashije kugaragaza yuko rwose ibintu biteye ubwoba nibyo biri kubera hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera iki rero abasirikare bagakwiye kurinda abaturage, nibo bakomeje kwangiza, nibo bakomeje gusenya ibikorwa by'abaturage, nibo bakomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nibo bakomeje kugaragaza yuko rwose iyi ntambara yahinduye isura. Ni ukuvuga ngo rero byanze bikunze iyi ntambara iri kubera ahangaha mu gihugu cya Kongo mw'abantu mwe, ni intambara iremereye cyane, nanone kandi ku byabaye hariya i Kavumu no hafi yaho, guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yaje kuvuga yuko ngo byabaye ubwo habaga guhindura abari ku rugamba, hakoherezwa amatsinda mashya kuko abakoze cyane bagomba gusimburwa. Abangaba bari ku rugamba rero nibo batashye batahukana mu baturage. Gufata ingabo ukazisimbuza izindi ntago bivuze kujya gusenya ndetse no kujya kwambura abaturage, ariko ahangaha nicyo kintu cyakozwe. Nk'uko bitangazwa ahangaha ku byabaye hariya i Kavumu, ni nako bava aho bita Karehe kugera aho bita za Kavumu. Hari bamwe bakoze urwo rugomo, ni ingabo z'igisirikare cya Kongo, kandi mwibuka yuko guverineri yari yabihakanye. Abantu bafite imbunda bakoze uko bashoboye uburenganzira bwa muntu, kuko ngo hari abantu bishwe cyane nk'i Kavumu. Bavuze yuko abantu 7 aribo bishwe n'abantu bitwaje intwaro ahantu muri rusange, n'ahantu bamwe bakomeretse. Uyu muvugizi wo muri Kivu y'Amajyepfo yaje kuvuga ko ibyo bishobora kuba byarakozwe n'amabandi, ntawakomeretse mu ngabo z'igisirikare cya Kongo, kandi akavuga ko ngo nta n'uwakwemeza ko ari abasirikare ba leta. Ariko buriya abaturage biyo babivuga baba bamaze kubona, kuko nibo babikorewe. Abaturage nibo batangaje bati ingabo za Kongo nizo zituzengereje. Abaturage nibo bavuze bati rwose ingabo za Kongo nizo zitujengereje. Kugeza kuri ubu ngubu dukeneye
umutekano uhagije, dukeneye umutekano usesuye. Mu gihe abaturage rero bagaragaje yuko ingabo za Kongo arizo zibamereye nabi, ntekereza ko ubu ngubu hari ikindi kintu cyakabaye gikorwa cyangwa se gitegurwa ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo kugira ngo babashe gushyiraho gahunda iboneye ihagije kugira ngo babashe kurwanya iyi mitwe yose yitwaje intwaro. Reka tubashimire inshuti bakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye muherere hose. Abantu rwose ni mujye mulayikinga, abantu mutange komenti, abantu musharinge, ubundi amakuru yose uko yakabaye nako turahari kugira ngo tubashe kuyabagezaho. Kimwe cyo rwose n'intambara yo kubera y'ibikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, turahabaye kugira ngo tubashe kubagezaho updates zose z'uburyo bikomeje kugenda bigenda, impinduka zose. Niyo mpamvu tubashimira cyane tuvuga tuti mugire ibihe byiza kandi turabakunda cyane.